ki no ntore ndere acia cithungagira kimere ki kabathia na mbere na kwangaika bunene unika ngokuromba na eteyo kwenda woku ndakana mayani director ndikabeyira shotigati bateyira murango woku nyuma ikura berwe ukaya kwethira woku mayani ena nganya buruna no yatamani we karibu eyo twakwa kuro turomba. Mambo ya majanchai acha kando na uweka kando. Sisi tulichagua wanaume 6 wakiongozwa na Kadiri na Gitonga, Kirache na Kiremi. Hao wanaume tulichagua wanawezana na majanchai. Wewe usiingilie biashara ya majanchai. Ikari ya Kindiki tuna batanio na itomenda na watorongwane na watoranithia Kindiki tora boka matanite no rongo boku na utwe mweno mbuomporo kutena imani no rongo boku na bokukinya mwicho buru na kire murungu akinya mayani na yetu na karombe kura na njira ingi mayani ya ina tongoria batandatu bara twanengere ibo kuona mporo araitere araun kuma mwono nte iba kwenda kwambiriria andu aingi michi mikuru orira ari mbakiri miaka ile batona mbeca kiripotera ndo cia weru kuma michi mikuru gicigo bunge atigane East Mbita wa John Thiga. Ayuthi kuma South Imenti ni bekite gikaro na ndikibante to kwariria kurega kung'ana na kirimantu zege kithomo bakiuga ni bakurigara nikini untuntere imwe ikuthara nkurukia ingi ni baeze nengerekana na ngugire ritini mubunge Ndindi Nyoro kisigone kiawe kia kiharu kinya kethira bakiuga kiri gicigo kia South Imenti mwanya ni totuko na muthenya baugite bagachwa ugaruruku 2027 bakiorota mubunge Shadrack Mweti bakiuga ni amami kirasine motwikare ne andikithitie uge bwao bamwe bambe wimbithi kuma South Imenti bakiaria na ndikibante to ni bethirite bakiringithania uritingu ba mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti na wakiaro Ndindi Nyoro mono kirimantu jege kithomo bakiuga kiaro bisi ni 500 ake na bo bakiuga ja South Imenti no kana bao bakunyamara ni wagubwa bisi kiona ora Ndindi Nyoro athithetie ndene skuru ciawe tukiona Ndindi Nyoro uria na araugire bakathoma pulisa me thai we muciari ciringi 500 ingote ki ototeja kwa ote muciari oteja kwa 500 kiaro na area atukuona MP wao akirunga makabera twitite o aba tu South Imenti re wetwale bubuka na ate atarunga matwira ora twitite ogwe inyegita ririo turomba kuro twirira wina into biaku lakini awa 730 million mbeche irio nenkeru kuma ogutonya we mujumbe mwanka thai tutaciona no ntogwe watwirira wina power na wina mbeche gwitangugi ipa wake wagite ndikuria thai tugukwa power ri ko gatunyamaria mwankari kingimbe weje baruwa kuri na bamwe barito batachoka skuru mono bangire ndie 10 ni ontubo wagubwa bisi bakiuga kainge skuru ere kuri bisi enkaine ngirimo gwanja ana betu injabale ibale migochoka ngire ndita ni to jojo ana bakaorera nja jojo na we na mbecha ene nkubwaja thai mwana secondary ngirimo gwanja na kiaro ciringi 500 rujo ni no kire atwire skuru cietu ethira ikathoma wana 10,000 kana 1,000 kana 200 kana 8,000 no kire rujo tu atwe straightforward kenda watu tuja kariba South Imenti tumenya mwerekeo jora twitite mudiene ne ayuthi bala bachete bare tayari guchencho tongeria bure bakwa bote ko baguna buruka na buitane na kiroto kiao atugochensia na ntunure mi gutwitira ngugira twakwete ngugi ciaku batu tukuona na ndege utumbenya kumenya thina ira tukurukairaga na maturene yetu batu tukwenda mutongerio wina maendeleo mutongeria tukeraga atwigwa mtoromba gwetakiwe wina thina ciaku kwa address keripotera ndito shewero rakwa rietwa ni mutuge kare iri njira ya kuthiria thina ya roji Rwanda Rwegembe East MC Titus Muteria ni agwatanirite na thirikari ya county kunyagia matangi na kinya mibaibu kenda gutetheria gukinyia roji mishine ya kari akiaria abisa munene kirirwangirwa roji Mutuma Kangote ni arombete akari kumenyere ithima biria bikwenjwa na kinya gutigira bite kunthura bikithuka akibaromba gwita na mbere kwigika Mutuma ntwithinki akenda bagunika na weti na mbere kinyankuruki Marion Karugi gatumenyithie
Ikundi kathumba bila birungamirite ithima bia rui wardine Igembe East ne bigunikite na matangi ya rui ya lita 10,000 na miberethi kuma kiri thirikari ya kaunti ya Meru ukulukira MC wote Titus Mureithi. Na chief officer wetu Ruje tuliketi kwa ofisi yake na mwendelea NDA na tuna blessings chia ngava na wetu mutuma twethinkia tona tutumira mbao wetu na shinka itomba extend rui kinya point fulani na ngechoka management ya mbao winka sana nondo atongari ba inko ba heshima saiti nondo ni wale watu ambao wako na mwito wa kusaidia, si wale watu ambao wako na individual interest. Na tuangiri tuwe mbwa wichi onde ikundi 10 matangi ya 10,000 liters kana lita ngiri 10 pale mtoni. Wanyama wanataka kunywa maji, wakulima wanataka kunyunyizia mashamba na wamama wanataka maji ya nyumbani. Tunapata mizozo mingi sana hapa kwa ofisi. Kwa hivyo huu ni mradi mmoja ambao utatusaidia sana, haswa akina mama, kwa sababu wataweza kupata maji ya kutumia nyumbani, watapata maji safi ambayo hayajachafuliwa kule mtoni. Bakiaria wendera bakunenkanira matangi ya MCA Mureithi na Chief Officer wa Rui Mutuma Kangote ni bakujiri toriti ngui bwa Gavana Mutuma na kuromba baraba kumweketha kumwakanya kuritira mirungui. Ndenda kura Gavana ntwethinkio we mubundi no ntoi mubundi okia wigo maiya mubundi o mume atacoka se maiya yoke mayara go bula yakaoto ura yakaoto yoke mayara go bula go bwethi andiko wekira na yombi iyara go bula wa kana rayo kara kono wekira ye ende mayara wigo ya mainge wacoke maiya yagu kinyabara ona be mwangaratania ni ura muteyo na matunda no mwangayo lombi maiga Excellency Gavana ka kurita ngugi na pisani baba wome na barabo mukira to mwanka banjire olela maiga kenda bamuchokia nyuma lakini ora mheshimiwa Murea uga itukuromba Excellency Gavana ayewe kanya na Gavana awe ate kwa distracted endele na ngwechi yawe kaite ni ukawe MC Mureithi na aliungite skuru ya primary Antuene kulaitha weti na mbere ba murandi jo wa kibwa kirasi kia nasari mwarimu munene wa skuru eye akiwa na bani baba inge na bari na obatu bwa irasi. Tunana about 200 one of the challenge ni ate ana ba ubara batura irasi ne byambao bya bya 19 and we are planning kubareta immediately after unveiling. Ni manjabu sana ukoona skuru Antuene twire kwena otongari bari jimusha galoka myaka 10 na kutona class. In fact even I'm shocked no ntunyage moke tikagubuga asovu muno lakini katuwe weni eri nusu shari kuliko shari kamili. Nikiripoti Rawero TV Kumembe Bita wa Marion Karugi wa Naftali. Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ni bakinyite kienine kia Moi Kasarani kunyagia kigina ya kwigika mbeo mbithi aria jukite kanya gutariria muoroto jwa mubango jo akiaria DP Kindiki na ikirite wirane ati guti ward kinyemwe igatigwa mpione kire kugunika kumania na kigina giki. Rais Ruto na rurite mubango yenyota kienine kia Moi Stadium Kasarani kaunti ya Nairobi. Akiaria Ruto na ugite mubango yote wa siasa akiongela kuwa yoakinyila youth ngiri 820 nthigurune yonthe. This is not about politics. Kwa sababu mimi naona watu wengi wanaongea mambo ya bure ya siasa. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. Hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Akiaria munini wa Rais Kithure Kindiki uraba kuthia tene na Ruto na ure mubango yoyo akinya wandi ne chionthe ya nthigurune ya Kenya. Hii program ya Nyota ya kupatia vijana 70 kwa kila wodi msaada wa shilingi 50,000 ili kufanya biashara. Huu mradi uko katika kila ward ya taifa la Kenya. It is an inclusive program that is taking 70 young business people from across our country, 70 per ward. Every ward in Kenya is taken care of. Gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akiaria na berite babetete kurura biashara thirikari ya kaunti ya Nairobi itebarisio wodi kwa miaka ele. Sisi tutahakikisha for the first year na ile ambayo inafuata ile biashara utaanzisha tuna waive all business permits. Business permits, licenses,
Hakuna kunyanyaswa na kanjo sasa ile umeingia kwa hii system. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Ni kuma kirirugono ru ne tukuona kanya kangi ga kunogoka ende tugicokera tukabumenyithia bure ya youth intere cha mikindo ribethirite nande bakiona munyakajo kwamukira ibande kagita karia bakinya miaka 18 ugeta kuraja. Kiumia giki kiri mubango jwatira muru turenda gutegera muno mantu jegie mantu jero bati kuthingatiria mawatho jero bati kuthingatire nikienda ukamenyera utonga bwaku buri uri nabu mwaka jujo 2026 na miaka ingi na igita ringi rira rijite so CPND ni skrim ya ketho agitutithia ikinya gwe ikinya wokira ambao kinya ni yes marira tugwana uthogani wetha kinyimbe cyo gwitite tumira njie tere tukwingimu wambe uchuri kintu kiwitite kuthithia ri ilazima kiritheke nambi kitie mbeche ile ilazima ijiro bora to kali muri nyama narwa iji akyokoba eno tuniko aja nakwa era zinjo kwa 2026 kwanja bogwa nto murume mwinyi lakini mbeche ikonora ako chaboka na nikira ngwira nto money is just a tool. Yes, ite batikudore foundation for who you are. Are ebati kudore means kana tu ekudike matara na Karibu Golden Pillar Sacco Narua mayogaja kwithro uri mumembo wa Golden Pillar Sacco ne amwena ugatweka mwene sacco ukaigwatira dividends o mwaka kumane na muthitho jwaku ukaigwatira loans na interest te kuinyiria mubuko jwaku ukaigwatira loans na mainda jana ja shares chiaku iroto byaku bigakinyanira na nkuruki ukona last respect insurance ya chiringi 50 riria watigwa ni mwendo waku kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turarure yakwe nagwe kana uturingire thimu kurukira 0702140140 kana uriongera mutando jetu ni www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. At Digital Media and Broadcasting Institute, DMBTI, we are dedicated to shaping the future of media education by equipping aspiring professionals with industry-relevant skills and knowledge. Our dynamic curriculum, hands-on training, and strong industry connections ensure that our graduates are prepared to excel in the rapidly evolving media and entertainment landscape. At DMBTI, we are committed to bridging the gap between theory and practice. Join us and experience first-hand training with media professionals who live and breathe the craft. To apply, log into www.kimaitasdigitalmedia.co.ke or call 0768 386 883 for more information. DMBTI is on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Uko ready kwa entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Kyonyo majanine kibirichia kwachine kadheri mpokene ndarene marigone mwankadharaka ndengone kunde no Weru FM. Africa iko locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa iko locked on Weru TV.
Ayuthi baria baingi ntere chia mikinduri ni bethirite na kagita gakuona ibande kagita karia bakinyio kurubwa miaka 18 thina eze ekiumania na ngarama nene ya rugendo ruraja ruria babatere kugita kenda gwita kujuriria ibande B. Amwe nabo ni bonete gintu kia gukenera nyuma ya mukabu omwe na rietwa Fred Ndewa kugwatanira na OBC ya ibande ntere cha mikindori kenda kuthiriria ayuthi baba ngarama eje. John Thiga ni akujirite gikeno kia mbeu mbithi ba. Ikeno gitari mwanka kiria karina mono mbeu mbithi ba kuma nture ya Kang'ethia mukorone amwe na nture ya kubeni wondi ya mikindori gicigo bunge Tigene East na bwe nyuma kwa banga igita muro kumane na wagibo watu wa ibande na ara mukabwa na musiasa kuma wondi ya mikindori no Friend Kindewa aumbete kuiwa kithingathana na maafisa bako ya ni bande ntere ino kindu kimbithi ni gukwithira kwina challenges nyingi muno pamwe bara bakwithira batina ibande no ntubwa ngarama cie kuma witi obisi na mikindori kenda bomba kuyukia ibande na ndiko na challenge ira ntubeto bokilukira ndona ibo yandete service ukwina bo ikenda ntu baingi bo bantu babethi baingi bomba kuyukia ibande na ito insist antu babethi bara bakuyukia ibande kana bara bakomba kuyukia ibande ruare bayukie kura na wingi muno nikenda tomba kureta change na change ire baterie ndene wondi yetu ya mikindori untumbe ombithi na bara bagunikita kugati bande bibi bataithite nkena ciao ngucokeria Friend Kindewa ngatho nkiuga ibo ya manto ya bitherie turaite ya mikindori tukaenda ma twetete kuwata ibande tukairwa sijui twete ambesa lakini au techo baadhi nyango yetwa baadhi tutandikawa tureta tukerwa tutena maibande lakini ruale tunagwirwa kunene muno nontu itura letu kureterwa antu agoyera kura tugoye nyakuro wa samuno ana baitete mikilo maitia maingi muno yake bakaga ibande bakwa baitete tiribuinya bakaga ibande oni ndina mwana ate skuru nondo bokaga kibande awite mikinduri yaile aita kwa ile form ayetwe maana thatu watukate na maana thatu kagitani wa Kundewa mona bamwe bakariba kuma guntuku barombete tongere bara batakwenda mirani yothi na mbere teno bubu tukaya kwithira wewe mutongoria nukweria upingana na process yeko uwe turenda kuwa uwe utongoria buino utongoria bura bukiluki ni ita na tutitikiria utongoria bu bwithira bugi affect antu betu kana generation ira yikuo antu baba corona manto yo kuria community ibareke turenda mutongoria ora na maono na ora akwenda community karabwega tutukwenda tutongoria bubu choja antu nyuma turenda utongoria bubu na weru kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha Kang'ethia wondi ya mikindo gico bunge Tigene East mbeta wa John Thiga. Kambwi kebienine arenande Senegal neo nchamba chia gikombe kia AFCON nyuma ya mpumi cha muchetho jwa muthia utuku bwegoro batindite nyuma ya kura Morocco nguru imwe gwa kibugu Prince Ken katutaririe uria kurari. Senegal. The Lions of Teranga batongeretwo imuthaki wina nkuma negweta Sadio Mane ibo batumirite twashindi banki nyang'ano cia AFCON bakireta muno na murutira jo mwanya gukurukira mbao imwe tina macokia muthaki Pape bakithaka na enyeji tabo Morocco baria